شوية أموق ميتا پروردی يعني قشتي خبات الكونغرسار السريدة يعني هناك بري أف كونفرنس بين دار خصن كم خبات الجهاد أمادة كرن يعني دورين بزمان كردي وعربي يتايبر وبرانش لسر برتغاليا يا سلوج آزادي هات لدار خصن والسربي أساسي بخص أم كونفرنسي درباري ويدا لدار بخينن جبو بينا مهني خباتي جدا جدا خصني جبو بين كونفرنسي امي ميرو حمو حوالاره باربا بگن بری بو ام دست به برنامج كونفرنسي فبگن ام حمو حوالا دعوای دقیق رسکتن سنگانش ام انا بردك كونغرسار هوا ريحان لوگو بدخوینن گو اخافتنا کنفرانس بگن. امیش گوتنا ریبرا بو بکرنا کنفرانسی خواه دست بی بگن. خودی واته کی مزن، خودی واته کی گرینگ، کو دبن و سلوگانی ده ایرو روش ام کم دبن. جبان اویجی بنابه تباهی جنین آماده بنابه هر جنکی کو لباکو رجلاتی سوری جیان دیگه و باوری اوه به فکر و فلسفه نتوا دموکراتیک ده باوری به فلسفه جیان آزادی ده ایرو رو بنابه تباهی جنین باکو رجلاتی سوری کو بنابه شورش جنان هاتیه ناس کرن بنابه شورش جن جقادا جنا آزاد جقادا تكوشين وبرخدانه امسلاف وحسكرين نخا جبر خدانا امراليره برخدانا كو 25 ساله دكبه 26 ساله بين برخدانا كي ديروكي لامرالي دمشاندن برخدانا كو كيلي بكيلي تكوشينا آزادی تکوشینا حقیقتی تکوشینا جیانا آزاد جبونا کلان دمشانده برخدانا کو بینا بر لهمبر تباهی هیزن داگر کر قوپلوگر نجات پرست اول پرست زاید پرست ده 100 سالا 21 ده ریبرا بو بی برخدانو تکوشینه دمشانده شبو متبا شبو تباهی اولان شبو تباهی باوریان شبو تباهی چند و زمانان ریبرا بو 26 سالن و برخدانا دیروکی لهمبر دولت انداگر کرد لهمبر هشمندی دستلادار دمشاندن اف حقیقتی که کو هر کس به حقیقتی دبینم ریبرا بو اف یک گوت گوی 100 سالا 21 100 سالا آزادی جبر 100 سالا 21 100 سالا 200 ساله ده و گلک سرهلدان و شورش جنان و درکبن پیش لو ماجی اف یک ام ایرو روش ببینه لباکو رجلاتی سوری بپیشکتی جنان شورش جن هاتیه پیش خستن لروجلاتی کردستان سرهلدان جن جیان آزادی هاتیه پیش خستن لباکور کردستان پیشکتیا جنان برخدانا کی دیروگی کلی بکلی ته مشاندن هر وها لهرم مدیای برخدانا کوراستی جی بینا بر لهمبر تجرید لهمبر قرکرین لهمبر داگرکری لهمبر تباهی هشمندی دستلادار ته مشاندن برخدانا کو لکردستانی لروجلاتانا بینجی ایرو روش انجامی وی تیمشاندن عینی برخدان دا اصلا جهانی دا تیمشاندن اف یک بفلسفه جین جیان آزادیه اف یک انجامی وی جی پرادیگما نتوا دموکراتیک تی ریبرا
سیاکی تواهی پرسگریکین جیانی تواهی سیاست و قومپلین کل سر گلان باوریان ناسنامهان نتوان و جنان ده هاتیه فرض کرن ربرا بود سوسیولوژی آزادی ده به برفرهی ریبازی چارەسەرکردنê ji me re pêşkêş dike. Lewma jî em îro roj dibînin ji ber ku rêbera po ev xeteriyên ku niha îro roj em jiyan dikin rêbera po beriya niha ew qasî pêşkêş kirbû û ev xeterî didît lewma jî em dibêjin dewletên komploger xwestin rê li pêşiya vê yekê bigirin. Rêbera po perspektîvên mezin û xurt di paradigma netewî demokratîk de ji bo gelên Kurdistanê û Rojhilata navîn pêşkêş dikirin. Tiştê ku rêbera po dibêje îro roj em dibînin di Rojhilata navîn de pêk tê. Dixwestin rê li pêşiya vê zanistê bigirin. Dixwestin rê li pêşiya vê ronahiyê vê ronkayê bigirin. Dixwestin milletekî nezan çavgirtî bidin avakirin. Ku agahiyên me hîn bihtir ji siyasetên Rojhilata navîn komplên ku li Rojhilata navîn li ser me didin meşandin rê li pêşiya me bigirin. Ev yek di şexsê rêbera po de li ser tevahî gelan de tecrîda girangirî dane dest pêkirin. Tecrîd bi hişmendiyekî bi vî rengî ku çawa karibin ronkayan vê civakê ronahiya vê civakê tarî bikin. Lewma jî me dît ku ev 25 salê bênaber tecrîdekî girangirî li ser rêbera po didin ferrizkirin. û her 6 meha bi cezayên disiplînê cezayên ku ne di qanûnekî navnetewî de ne di qanûnekî cîhanî de ne di qanûnekî mirovahî û însanetî de ev rêbaz hatiye bikaranîn. Bi hiccetên cûr be cûr û bi hişmendiyên xwe qirker her car bi her awayekî cezayên disiplînê 6 meha li ser rêbera po ferz dikin. Çima vê yekê ferz dikin? Naxwazin ku hevdîtin bi rêbera po re bêçêkirin. Naxwazin ku rêbera po û gel nêzî hev bin. Naxwazin ku perspektîvên rêbera po ji bo Rojhilata navîn û cîhanê derkeve. Ji ber ku rêbera po dibêje heft rojan biteme û ez ê çareseriya vê pirsgirêkê giştî deynim holê. Ez xwedî wê baweriyê me ku ez ê vê pirsgirêkê di heft rojan re çareser bikim. Got wê sed sala bîst û yekan sed sala tekoşîn û qehremaniyê be îro roj em dibînin di vê sed salê tekoşîn û berxwedanî û qehremanî bênaber tê meşandin. Got sed sala bîst û yekan sed sala avakirina paradigma netewî demokratîk û ji bona gelan bi rêbazê çareserkirinê îro roj em dibînin nerînên rêbera po gotiye pêk tê. Ji bona wê jî ew vê yekê ji xwe xeteriyekî mezin dibînin lewma jî her ku diçe tecrîcî de li ser rêbera po girantir dikin. Her ku diçe nahênin hevdîtin bi rêbera po re bêçêkirin. Konferansê me jî encamê tekoşîna bênaber ku li ser mezinkirina sosyolojiya azadî li ser mezinkirina paradigma netewî demokratîk li ser fêrkirin û zanebûn û zanista rihê felsefa jin jiyana azadî ku di encamê wê de jî em bi hev re wekî rêxistinên jin tevger û saziyên jin kesayetên serbixwe erkê me her kesî ye ku îro roj em li vê qadê em ji bona sosyolojiya azadî û ji bona rêberê sosyolojiya azadî
پیشنگ دیجنه کو ام جبور برابو تکوشینا دیروکی بدل مشاته لو ماجی مخوست ایرو به مناسبته و دبیت سلوگانا چاره سرگرنا پرزگریکان پیک آنینا آزادیه مسوگری آزادیه عمل بده با آوایی کی برحی نتوا دموکراتیک و به فلسفه جیان آزادی و به پیشنگی شورش جن اموال مجارا قومنا لسر رمرا بو ام شرمزار دکن جی شرمزار کرنا کو ام بدف دی پیک آنی نیده ام بیجی پرادیگما جیان کرن پیک آنی آوا کرن امه بوی وی قومنا لسر رمرا بو والا دخینم بدان استاندنین می کو ام بتواهی رخصتونو تبگیر نجدر بچکن بدان استاندنین لسر اساسی نتوا دموکراتیک کو جبونا جنین سوری جبونا جنین روجناتا ناوی و جبونا جنین جیهانی ارکه کیمی سرکی وک شورشا جن دوی کنفرانسی ده بانگوازیان جبو تواهی جنان جبو تواهی جنین سوری جبو تواهی جنین روجناتا ناوی ام بهفره حاضرم کو ام پیوندیا جبو تواهی جنان را ام چه بکن لسر اساسی آزادیا جن لسر اساسی معلوماتا دموکراتیک لسر اساسی فلسفه جن جیان آزادی کود بیجه بهفگردنا جنان و بیاکیدیا جنان و برخستنا جنان امی داوی لپیلان قرقرین این لسر جنان دبی ستسالی امی داوی بکن قادا بوليتيك أجباكي تقاصير الأزادية بكا قال النسلات داري ودولة تيجي أو قاسي أزادي بقدينن جلورا أجر أم أزادية تخازن دفي بيشي أم وكا وجداني كولكتيف إجباكا أخلاقي وكا عقلي هفتار بوليتيكاي جهمو آليان به وبهذا أخوة هموي جنوبة رابن سربيان وكيرهاتي بكن ورخياتك وجبلي بيجي تجاري عمان مينا اگر ام پولیتیک بونی وکه شیوه سرکه‌ای آزادی بونی قبول بکن دوی ام باش زان بین کو ام هر جواکی چقاسی پولیتیک بکن امی اوقاسی جی کاربن آزاد بکن بروا جیوه جی ام جواکی چقاسی آزاد بکن امی زیدتر جیوه پولیتیک بکن بگمان لسری ده جافگانی ایدولوژی گل لقادین جواکی هنه کو آزادی و پولیتیکای خودی دکن لب أوه كي بنجهين إن هفدو خدي دكين ودردخن هولي وكدو شافقانيين بنجهين آزادي وبوليتيكا جواكية جواكا أخلاقي وبوليتيك جواكا ديمقراطيكا لسه بنجهي هبونا جواكا أخلاقي وبوليتيك وجواكا شفاف وآزادة ديمقراطي دكبه معنى دار دبه جواكا ديمقراطيك شوي كي ببريجا كوديدا فرد وكون دبن كردار ولبرانبري هف جواكا أخلاقي وبوليتيك هاي زيادة پیش دادبن. گوهرتن وقت پیشکتن جواکی نبه مالی جاوی اخلاقی پولیتیک و ریا روا دبی مروف و وقت خبونه که خزای جواکی ننرخینه. جواب نای آفراندن بیگتن بگمان جیان همون وکبن. چاوکو جیان با آزادی وکبی و دموکراتیک هیه جیان دنیا پولیتی ده وقت نهبونه و دیکتاتوری مروف نکاره خلوان رابقره هنا بلکه جی هزی دترن مدرنیته دموکراتیک ifade yawe avabun و ذهنیت یا کدیناوه تباهی آوان شرط و مرجان ده به همون بازان دخوازه جیانی آزادتر و کفتر و دموکراتیک بکر. در چرچوه مدرنیته دموکراتیک ده بقاسی را کرنا که ولی کتی سرده بنرخه و کره یا بتنی یا روا یا بهرتنی یا مایی بک آنینا شورش جی بنرخه.
persi goma lêkolîk serkirine em ê ana wera kar bikin bi xwendina yani netîca ku me girtiye ji va pirsa wê eqalihîr bikin her bir. درباره انجام آنکیتان ده مروف حتی هیز و تکیه اصلا عقل مروف به پیواشین جواکی ین خاصه رفیق نکه نکاری در فتن چاره سریع درباره تو پرسکره کهیم جواکی باوی که حقی که بنخینه ریبراتا دریام دست به اخبات خواه لیکولین سوسیولوژیک بکن و که کمیته آماده کار بخواندن فرازنامه سوسیولوژی آزادیه لگربویا کتگیرم گروه لگربوینه جواك أهل الجين جبهة ويا أخلاقي بوليتيك دواره برسكريك جين جيان دكن مخص أنتك بارك كل نكيم وكره برا وجد فرازنامه سوسيولوژي آزادی دست نشان دکه فكرة بنجهين يا فرازنامه من جبو مشا جواكي و ديروكي دي سيستم شارستاني ديموكراتيك ده باوي که آزاد جبو کو بمشه جیانا چاپانی خواهی من راستن جعالی فردان و هی باشتر هی باش اتیک وره شورش جبو آفراندنا جواک نتوه و دولت نو نایم کرن. کنگی جبو جواک با آوایی که آزاد کرهاتی بوینا خواه اخلاقی پولیتیک بجی بینن ورن کرن به وقت دبه بو جعالی جواکان و مجبور ورن دیتن و دبه بینا قبول کرن. گله جالان تیبوتیم کو asla azadiya geçti ve asla azadiya jidere giredaiye. Ev gotun rasta. Leya girik ev bu ve nava ve çaver teşekkürün. Azadi ve keviya civaki bitene ve kevi azadiya jide diyar nakın. Jibu ve havcadari bi teori, bername, rehısın ve mekanizme ençalakiye heye. Jiveji giriktir, xuyadaki ku siyasete demokratik ama bejini kare verekirin. Hatta siyasete geçireceği jî nikare verekirin. Aşti u havirdor jî ve ne yaparastı. Deve mru jine jistatiya dayika piros, namusa esası ya dez je nabe, hevaleke bey ve nabe derha ve ke tevahi obje u subje be haber likoline. Leser bengaha ve fikre esasiya paraznameye ve ke komiteye amadekar, naver kapirsen anketa hatın amadekirin u nakşeveya kar ve xabata hata diyar kirin. Ligorive. Armanca sereke ya ve likolinamaya sosyolojik endu karıncıba kafafiyem bikin u vatadar bikin. Her vaha fırskirekin cibaki yen de hıbın kumelçi kaskari bu xabiginin tevahi jinin liba kuroşlate Suriye dijana wan de dinamiken bu hertun ve bu hertine çağa derxistiya vole u çıkas ketiye nava jiyana rojane yajna dve vateyde derbare mijare jiyani yen jibu jinan de me perspektifeke çareseriye çağa peşkeş kiriye evyek jiyaliye jinan ve çağa tepekanin film bikin. Disa em armanç kirku lichin em kim mana alternatifeke çağa ava bikin ev xabatali kolina ankete jiyali karşılaştırına dani istatiki ve jî lebaku roşlat Suriye xabateke cara avlete girin. Dve koline de dane ku perskireken sosya abori yen jiyana rojane her vaha dübenliyin ku de çerçubeya sosyo çantide jiyan dibin legel lekolina avahiya jinan u perskireken civaki ve kolen. De çerçubeya xabatali kolina ankete de despeki persi anket altına girin. Beştare lekoline hem birebaza hibjartına rasthati hem jî de hibjartına jinen disaziyan da jî digirin hat girin. Begişti liger disa da heştik şey jinan ve avaya ki peşkeşke naformen persan hatın amade girin hatiye pekanin. Jibili ve hevkirna daniyan da ve hevpeyvinen kur, hevpeyvinen hazayı, rebazı vasıflar u teknika çavderiye jî dana hatına berhevkirin. Jiber ku rebaz u xabate ki beviyavayı hatiye esas girtin, heşmara beştara sinorlar hatiye iştin. Ve ki teknika komkirna Daneyan çavderiya beştari esas işi hatiye girtin. Jiber ku legaden ku xabata ankete hat meşandın, hem jiberi ve xabat li hat meşandın, hem jilwan kadan jiyana rojane yekser hat çavderi girin, hiç ku xabata ankete berhem vare meşandın. Ku anketi ku hatiye besxistin, eko haqal ser xabetinin, جوي زادت الأمكان بيجن وكا هم هالبالفين هم ليكولي هم نرخانتن جبو حمو برسكريكن كوجن جيان لكن
مخص إيدي فان برسكري كان أم بجهن بردستي حموجنا بحمو آلين وين جملة توندي بعد بين جملة أبوري بعد بين جملة جواكي بعد بين جملة كرنا يعني عادات وتقاليدين كو جيان دكي جملة ذهنيات البا هنكو دماغ جواكي ضهاتيا نشكاندن بحمو بشين ذهنيتا بافك سالاري شبه فيجي نهاجي أمي بهفرة نرين هفالا اگر کود درباره و انکتی که ما دست خستیه نرین هفالا دملی چاره سرکرنی دا یعنی بهتر ام لسر چاره سرکرنی ترکیز بکن اگر بو ام بخواستن تشتکی لسر و اضافه بکن جبر بیجی هیویا ما ام درشی نکن هفالین ما بجوهري آخافتن كو أم كاربن بيتر نرينا بقرن أمنها ما في آخافتن ددن هوالا فچاوا زانش فرقرتيه أم چاو خود ملي في آلي خود پیش دخن كيلك ويجي بملي خود پاراستنه جن دما زانم خود چاوا بپاريزه پاراستنا خود خورت بگه ويدبني بري خوناتو خود کشتنه خود ناکوجه چماش برگو هزا وي هي باوريا وي هي إرادا وي هي اما قوان حتی چطور زانه زانستا خود پور بگه خارستن بگه خود پرورده بگه و خود بپارزش همه آلیاده ویدمه امریکاری من ریل پیشی آفان پرزنکی که هایی ریل تنگنه و کارب گام ناباویجه جبوه جی راسته پیشیان اوجی بساجی از بیجم هر کس بخینه الکیلک ویجی ام چاوا ملی خود پارستنی یو خورده بگه الکیلک ویجی ام داکبن هر جنگی ام ببینن و ام پیره ببین آلیکار جبوه هر کس ناس بگه هبونا جند برچیه و بقصه ایرجی بسر جند تکریم جوابه سپاس